Москва Ситиге келіп қалдым достар. Аураны қарағатшы. Эмне деген аура. Охо. Достар, мен моғыл дөңгөлекті алғанда, мойкада балалар айтқанда, сен қымбат алыпсың, бұндай дөңгөлек болбойт депчи. Мен 4000 алғам бұл дөңгөлекті. Ошондо айткан мага балдарчы, сен кымбат алыпсың, ал бул депчи. Мен айттым ана ушуларда. Ушул машинадан акча таап жеп аткандан кийин бунда мен неге аяйын депчи. Анан кийин шишка чыгып кетет, тиги бул дейт да. Айттым. Сезон көрсөтөт дедим. Кандай баллон алсаңыз дагы сезон көрсөтөт. Баллонду алың, шинаны алың. Жакшы развал койдуруң, айдап жүрөрүң деп айткам. Эми Кудайга шүгүр, азыр мен вообще желет этпейм. Эч кандай шум жок, эч нерсе жок, тапташнакай эле жүрөт. Эми убакыт көрсөтөт го.